Pemirsa nyanggre pikeling Natal mewah wanti warsa anyar, kalih tali kalih likur, Bupati Karangasem nureksain langsung harga sembako ring pasar tradisional. Kesele puniki kelaksanayang antuk nguningayang harga pebuat pokok nyanggre Nataru. Bupati Karangasem Igedidan Nemausang, wenten tetiga pasar sani karawin antuk nyelehin pengharga pebuat pokok nyanggre Nataru puniki inggi punika, pasar tradisional Amblapura Timur, Barat, miwa pasar Karangsokong Subagan, anutin hasil sesela inucap kepanggih harga pedas sani nincap, akilo kantos ulung dasa tali rupiah, raris harga ayam rau mangkin kantos petang dasa kali tali rupiah, gede dana ngawohin penincapan harga pedas sangkaning kirang nyani penyagayan pedas. Napi malering sasih sabeh sekadi mangkin, ake tanaman pedas sani usak sangkaning sabeh. Puni kemawinan pekatan dani nyadangan kerama, mang dani nandur tanaman pedas sering pekarangan jeru wiadin perumahan suang-suang. Nampeinin kahanan sekadi mangkin, kerama nenten muatang mali matumbasan ring pasar. Sangkaning sampun medui tanaman pedas sering jeru, sejeronin ngagingin pebuat serahina. Kewohin taler pekatan dani pacang rajek laksareng sesele ring lapangan indik arga pebuat pokok. Antuk selanturnya nih, saking disperindak nyelehin penglimbakan arga, kantos kali rahina sesampun pikeling Natal, Eka Prananda Balipos nguningayang.